Thengia ya kirabu kia Nakumatt FC kugiginyana na kwaga kuharurukio ngathi kuma rigi-ini nene ya bururi. Muthaki Boniface Muhehe ni atugitwo ta muthaki mwega wa mweri wa gatano. Muhehe atugitwo kumana na utungata wake ngucanio-ini ithatu mweri-ini wa gatano, kuria aingiririe bao ithatu na guteithiriria hari bao ingi ithatu nicio assist, thengia gukorwo agithaka ta murangiri. Muthaki uyu aumagaririo na kimandika gia ciringi 100,000 na TV ya inji 49, arunawe makiamukira ciringi 50,000. First of all, nashukuru Mungu kwa umbali amenitoa. Alafu kitu cha pili nashukuru timu pia kwa pamoja na makojes pia kutusaidia kufika hapa umbali. Nafurahia sana. Natani hii mwaka tungangana tunaweza kuja mpaka namba 5 hapo hivyo. Hindi yo ngucanio igiri ni kumuthuranirwo umuthi rigi-ini nene ya bururi, kuria AFC Leopards maumire draw ya gibugu gwa gibugu magithakana Zoo FC, ngucanio ria itigire muthaki Marvin Omondi akiheo kadi ndune ndagika-ini cia nyongerera. Riu AFC Leopards magatungana na Kakamega Homeboys muthi wa kiumia. Ngucanio-ini ingi kirabu gia Kariobangi Sharks mathie draw ya bao 1-1 magithaka na Kakamega Homeboys kiaro-ini kia Bukungu, ngucanio ria irugamirio kumana na mbura nene. Kariobangi Sharks makoretwo matahotetwo ngucanio-ini 8 iria mathakite ica ikuhi. Ngiribotera Kameme TV haro-ini, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Ndogo.